Salamat kaboro, salamat si tamu, lante penanda bisaran na puang matua, umpamatan na pena, ulendui channel YKB GKI TV. Kadan na puang latabasa, lan atu yate, dia lamai Pak Pudian 25 angka misa selako sang pulo. Dolo latananung siya tabasa tu kadan na puang, tama sambayang. Pure sumanga puang. Mi pasi patok kan ni, mentingayo mati olo malakbi mi. Usorongan ni teka tuangki, menda di kurean sumangaki. Laki basa puang tujuh na kadami. Pena masalo tunduikan kitandai patu borongna. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Pak Pudian 25, angka mapengkaseran na nakua. Ia umpalolang to umpamadiongan penaanna lan katonganan. Sia la unadai lalanna tu to umpamadiongan penaanna. Nepakondi lan misa karena kua rongkokna to umpamadiongan penaanna. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Taekmu anala mendadi torope kutana lako kita solanasang. Tu kayu piak tak batu salib. Batonan na kumua taek maki solanasang tang untandai. Siya tang untiro itu diona kayu piak tak batu salib. Apa moi anna susi to? Taisan tongan siya morakah. Batonan na siya patunna lako kita. Tu salib batu kayu piak tak iya to. Mak din mak rupa-rupa tu pak tangaran sia pebalintah. Apa den misa pebali tu inang manasa sia kina. Kumua ya tu salib misa tanda manasana ka umpamajongan penah. Ya tu puang Yesus Kristus mangkamo na pak petiron. Sia na pamanasa kumua sakka sia sadia ya. Unturui siya umpogau itu jona pak porayana ambek na daw suruga. Dikuaan na salama ba tu unamparan katuan saya lakona tu diona torotolino. Mangka monolai puang Yesu tu salib ba tu dia ata. Mangka monapasan tu piak tak siya ondong pi. Anna mate di pakario-rio do kayu piak tak iya toh. Apa tay anna maangge inde manna to kumua do kayu piak tak pura moto setang pakulle moto tu puang Yesu sangadina tuo sule anna malimbangun diomai kamatianna iya tu yanna to lamen dadi tanda sabinna lako mintu tahu kumua ya tu ka umpamajongan pena taira anala umpabu tu kama susan sia kama parisan sangadina ya tu agan ya toba tu ka umpamajongan pena la umpo pembali katuan ta mendadi katuan pono ka mauparan sia kama rampasan bu tu diona pa akamasenna puang matua laku kita lamai pak basanta atu yate umpak pesanan ni kumua lan atu marasan mangando lengan puang matua ia tu tomak pudi marasan duka unakui kumua ia tu puang matua inang napa manasta tu dia napa kaborokna lako mintu tomak patongan na patongan siya nakatotongi tomak pudi kumua ia tu puang matua tontong bang sia tangka tu umpanundu mintu to umpamadiongan penaanna dio olona puang matua. Ya tu pak porayan na puang matua. Tang latoro masusah na tarima sia na pogau temai mintu to umpamajongan penaanna. Ya ke ya tu ka umpamadoan pena untumang tau tobang tamakasalan. Bak tu dosa, bak tu kamatian selakona. Apa ia tu ka umpamajongan pena? Unan tak tahu samandapi-dapi na lako pak kaborokna puang matua. Tu umpo pembali katuan na mintu taun na puang sia menda diduka tanda manasana
toma patongan lako puang matua. Ya moto siulu solanasang anna inang sipatu lata katonganan ni kumua ya tu umpama diongan penanta laun nanta duka ki laun tarima itu diona rongkok bak tu kamauparan dio mai puang matua. Beranna ya ke umpama diongan ki penanta inang la buda duka ya tu kameloan sia to mak tangga sia mak akada sia mak ga umelo lako kita. Ya duka tu umpama diongan pena la unan tak duka ki la umpama luangan bak teng tak untarima pak pakilala pak pangadaran sia moy anna pak bekse nenek bu utu sia dirangi sia di amparan lantai katuan ya teh apa latakana sai kumua inang tontong bang duka ya kumua ya tujuan tangata sia katuanta lan pagrondong sia kama masenna puang matua. Ulen dui ka umpama jongan penaanta la morai melada unan nung meloi temai kameloan katonganan sia kamaloloan lata patongan sia lata katotongi silu solanasang kumua ya tujuan kaparanuan sia kamarampasan inang lalaka sia torro lan kaleta. Amin. Rampoin deto kadan na matua lambi lako kita solanasang sipatu takure sumanga tu kadan na matua belana ia mo kada katuan selakona ta subscribe ite kadan na matua sia tapak bagian ni lako siluta kure sumanga puang kumpasakeki. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.